Libutad ning arapan a problema ning pamagtas king presyo ning produktong petrolyo. Pasibayang migbabala ing Department of Social Welfare and Development o DSWD laban kareng scam ama ng pang fake cash aid o ayuda. Agpangking ahensya atin pamuring kakalat at text messages at messenger chats ang mga kung mamye saw pinansyalo ayuda manibat 5,000 hanggang 8,000 pesos. Kaya lili ning pamag-click king link at pamamye king personal information kalupa na ning lagyo. Matigik ng papaganakan ning DSWD na alila pipindutan o kiklik ing nanumang kadudadudang link at alimamye sensitibong impormasyon. Dagdag na pa ning ahensya, hanggang ayuda kalupa na ning AICS at 4Ps, dadalan king gustong proseso, kapamilatan dareng social worker, kaya duangan dareng local government units o LGUs. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.